دم باش تماشاوان هجا به برنامه و هجوین ام دی سال پیش بری ونه میوان می ایروین هجا بدران حکمته همه پیرا بحثا برهمن وی خباتن وی بکن امسات بخیراتی سرچاوراتی خیرم صاحب سپاس کنم دعوت کرد بدری سرچاوا مالاوا انها برتوكين تل برمنه وخبطن تيكون هن البرمنه هنا امي بحثه هنا كان بكن جبر كدما ما سينور كريا بريا كو ام بحثه وان بكن امنا كي بحثه تبكن ت او د جيانا تدا تشتين كو چم تشتين جرين كو تدبيني كو بريت دانا في كاري بريت دانا ليكولين نويسي وبتيبتي فولكلوري تبخوازي هنا كي بحثه وان بكي وباشي ام بحثه برهمان بكنيجا يعني دائما كتابي برسي وهاتي برسين مرو لسرنجما جيانا أخذ فكرة بخا يعني سدامي نویساندن يعني أنا بيجم سدامي نویساندن كردي çünkü سدامي نویساندن يعني چما دنویسیم عجبو من أفا برسكي مهم ترى يعني چما تنویسینی چما ihtiyaç تبيني يعني پیروی كتوش تكي بنویسینی خوازم با اوه کی جدا برنگ کی جدا بنیارم یاخد برنگ کی جدا یعنی امکان هی کمرو برنگ کی جدا جی لهن مثلا لهن تشتام بنهره تابیش بو علی ادبی یعنی بنویسه خو ادبی یعنی ما بس مجبر اون يعني اساسا شيروكا نفسات نجبو من اوه يعني هن تشتهانا هن كست بينن فقط تو او تشتين كو بوي هواي ناف ملت ناف خلقي ناف جواك تين ديتن لغوري شخصي تا وقت ديتنكي كين تديتن يعني چونكي تدبيني او ديتن ريل مسألين دي واتكن ريل بروبلامان لين غريفتان واتكن وتتخوازي بشكل كيدن بنياري ياخد واتايا كيدي بدي أنا يجب من شيروكا نفسانية ياخذ واتايا نفسانية يعني باواي كيدن برانجا كيدن اللي تشتاني رين يا أبا إيجاري كنت بيجي وكشخص يعني كينجا دا سبيكر تشاوا دا سبيكر نازل بونا في فكرة يا بالترى كينجا تا افتش تيسكر يعني وكي شخص سال 1997 براسي دخوازم في بجم يعني بخوا از د مالبات کی وسادش خو مزن بوم يعني همي جيان بكردي بو اخافتن وفكرين و هر وار جياني بكردي دهات افاده كرن يعني كاد و كار و فلان بوانن ايجاري طبعاً خونده کار بون یعنی ام دچون مال دبستان خواند لدر و مجمال خودور بون و انسان دما کجمال خودور به لدر و به در دیویجی ها یعنی ببینه به حوالتین و انسانی و دردین و لگورا خواه يعني سال نوتو حفت نوتو حش اما هی نو دست بزانی گهید کر زانگی داجیت بشه کتیسا تکل داری وجه خوند بله بشه ادبیات ترکی من خوند اساسا شخوا يعني علاقه منا بكردي شخوا جزار كتي دايه يعني بيجن وكا بكردي مازم بنا او بروبلم كده فقط وكا نيفيسكاري علاقه منا بيشي جور داس بكر يعني من سال 1970 ده باشا زمان ادبیات ترکی قازنج كر ايجاري من جخوار دامك او اوراق او هات بردستي من قازنج كريا من جخوار قلت كو از هرم لزانينجه كي زمان ادبیات ترکیه زين كم لازم از بيشي زمان ادبیات كردي هين بكم بخوا وك شخص من في برياري دا و هاوين بو يعني هاوين او ديار بو من ويدا قازنج كريا هاوين من چم پرتوك ين رزمانه تدي ويدامي مشهور بون وين كو سر ادبيات كردي حتى لسر تاريخ كردان من قلت واس شون قند سيمه هاوين بتانيش خال وي يعني باليك ودس بزاني لزانجه دس بادبيات تركيب كم وي سيمه من خدا كردي وجاره بشي من او شخي نفيسي او متنكم من ويدا من نفيسيه هي البردستي من هنا صالح 1970 ده
tabii jور dest pê kir paşê îla di nav vê pêvajoyê da nav vê prosesê da her tim sebebê nifsandinê te carna diguherin yani ne ku tu her tim girê dayî wê sebeba pêşîn yani sebebên te zêdetir dibin çünkü tu rastî tiştên nûtir tê û carna ısrar dikî li ser vê biryara xwe tu dibînî ku şiqasa biryarekî maftar e belkî carna tên kesan de jî ısrar dikede dev jê berdin yani ev jî ev min yani ha براستی ev jî şanseke meseleya xwedîbûna di nav wê civakê da em bêjin niha dema ku mirov bi nivîskarên ciwan re diaxive bêtir ez nabêjim tu pîrî yani ew nifşê bi rastî ew nifşekî dawîn e ku bi Kurdî mezin bûye û di nav Kurdiyeke xwezayî di nav civakeke Kurdiya xwezayî dema min nivîskarên piştî salên 2000 ku em bêjin em bêjin bi nivîsê bi Kurdbûna xwe hesiyane bêtir mirov li wan dinhêre dema ku mirov dipirse dibêjin em li Kurdî vegeriyan di filan dîrokê de bi filan hincetê bi filan boneyê ya jî em bi Kurdî hesiyan yani em bêjin di jiyana wan de tiştek bûyerek di qewmê tiştek dibe divê em bi Kurdî hesiyan yani ew tiştekî gelekî xedar e bi rastî ku berê ji Kurdbûna xwe qut bûne dûr bûne ya jî nav wê xwezaya Kurdî de mezin nebûne vegerek çê dibe vegerê da kêmasî gelek kêmasî çê dibin cere ev demên ku tu behs dikî ew belkî jî li gelek cihan bi taybetî li bajarê mezinên wek Amedê nifşên dawîn e ku bi Kurdî mezin dibe û di nav wê civakê de mezin dibe îce te got not û heft em bêjin pirtûketeya yekemîn ku çap bû Celîle di 2008 da çap bûye lê dîroka ku li binê wê çîrokê hatî nivîsandin 2001 da te nivîsandî لێ 2008 da çap ev meseleya ku te ew qesda sekinandin pirtûketeya Celîle ku ji çîrokan pêk tê eminekî behsê bikin ez dixwazim ev meseleya ku te ew qesîda sekinandin ya jî tilbendî çi bûyî çima 2001 2008 ez ê bersêvî didim feqet ji axaftina te tiştekî dixwazim ez jî lê zêde kim yani ew li Kurdî veger tabî yani her ku diçe tekliya civakî ya bi ziman re qelstir dibe zayîftir dibe yani tu rastî gelek kesan tên ku êdî bi Kurdî nizanin bi Kurdî mezin nebûn yani û kesên wisa da jî dema ku ew veger pêk tê muheqeq yani gelek ariyên travmatîk jî tê de hene ji xwe nivîskarî jî yani hinekî wan travmayan wan refleksan ji xwe re dike bingeh yani ew e belkî ji aliyekî ve şansek be ji aliyekî ve jî bêşansiyek be ev tiştekî dinê lê yani yên wekî me belkî hêjî hene li hin bajarên Kurdistanê hin qezayên Kurdistanê li gundên Kurdistanê belkî yani em li Diyarbekir li Amedê zêde lê rast neyn ama te hinekî ewa bi alîdî ve tişî tu dibîn yani nifşên ku wekî me bi Kurdî mezin dibin hene heta ziwan çenda li gundekî bûm yani gelek kêfxweş dibin gava tiştê wisa dibîn ya din meseleya yani min 2001 da nivîsî esasen ez vê dixwazim bêjim yani wexta ku min Celîle nivîsî pêşî min dest bi romanek kir yani roman bû tecrübeya min e pêşîn bû yani ji bo nivîsandina romanekî min dest pê kir romanek nivîsî li gorî xwe hûnakek deşê min de em bêjin karakterên romanê üslûba romanê tabî من نویسی شست هفته رو پلوانا قدیه از راسته چیروک جلیله هاتیم yani ev çîrok li min peyda bû ku ew navê romanê de cî bigire dema ku ez rastê Celîle hatim yani çîrok ku Celîle karakterê serekeyê çîrokê ye ez rastê wê hatim min dev ji romanê berda tenê min guazê çîroka wê binivîsînim çîroka Celîle min pêşî nivîsî 2001 ku tabii wê hingê em hepsê da bûn yani sebebê ku di navbera dîroka nivîsîn û dîroka çapkirinê de ya ew de ferqekî dirêj heye ew e yani teqrîben 2005 wana bû em derketin ji hepsê hinekî ew teşqelaya derketinê û filan û bêvan 2008 de hate çapkirin
يعني gelek وقت كتنا بري ل چیرۆکە پەیدابوونە جەلیلە ئەوە ینی پێیشی وەک ڕۆمان دەست بکرد ئەو نوسخای نوێ هێژی ئەنێ ئەو ڕەشنویسەوە هێژی بەردەستێ منن یعنی ئێ ساڵ ئەس بەدەستات نووسینم و ناوێژمژی هاتم ڕووپەلە 6 هەفتەیەم داویژێ بەردە بێ چیرۆکە نویسی ئەوە ینی کارم پێش نها د جەلیلەیە دە بڕاستی ئەز ئێدی ناخوازم بحثا گرتیگەی بکەم ji ber ku di her bernameyê de ya jî gelek kesên bi Kurdî ez jî nexwazim ez vê bêjim ez jî nexwazim tijar yanî gelek kesek min nas kin haya wan jêtin ez nizanin ez mame di hepsê de ne zêde ew jî yanî girtîgeh bûye bi rastî wargehek ya jî em bêjin qonaxeke ku gelek Kurdên bi xwe hesiyane seriyek lê xistine û ji alî nivîskariyê ve jî bûye cihê afrîneriyê îcarê carinan tê ku mirov pezinê wê didê ji alî nivîskariyê ve ji alî afrîneriyê ve lê ez dixwazim hinekî behsa bawayekî giştî yani dema mirov li jiyana te jî dinhêre erê di pirtûkên te de wisa biyografya xwe bawayekî dûdirêj nanivîsî lê dema ku mirov li jiyana te dinhêre bi rastî gelek Kurdên ku Kurdin yani em bêjin hewcê tiştekî wisa zêdetir jî nake gelek Kurdên ku Kurdin ji Kurdiya xwe hez dikin jiyana wan dişibê hebidû yani destpêka nivîsandinê ew meseleya serdanake girtîgehê maynel girtîgehê û dûre lê li Celîleyê dema mirov dinhêre yani ji xwe te gelekî têda behsa tarîtiyê kirî behsa siyê kirî ya jî beşeke girînga çîrokê de tarîtiyê de derbas dibe belkî dema mirov li wêjeya Kurdiya nûjen dinhêre bêguman tiştên ku hatine serê Kurdan min nebawar hatibe serê gelekî din lê keresteyên wêjeya Kurdî hunera Kurdî em bêjin sînemaya muzîka Kurdî keresteyên wê bi piranî karesatin yani karesatên ku hatine serê Kurdan di hilbijartina mijarê de di hilbijartina mijara xwe de berî çi berê te dê wê mijarê ya jî çi kir ku tu wê mijarê binivîsî bûye awayî binivîsî esasen ez li ser vê dixwazim vê bêjim yani demekî mesela tu wexta pirtûkek dinivîsînî çîrokek dinivîsînî niha ku te jî pirsî tu îla rastî hin kesan tê û em bêjin eleqayan bi van tiştan re heye yaxud tune ye feqet wê merakê dikin ji te bêjin yanî tu behsa çi dikî mijar çi ye yanî tu behsa çi dikî bixwaz gelekî bû me mixatabê vê pirsî yanî û gelek caran jî bersîva wî daye lê bala min dûra lê ye ku mesela tu bersîvî min jî wekî hevnînin yani li gorî xwe her carî min bersîvek daye terbî ew atmosfera ku wê demê ez sêda bûme çünkü yani dema tiştekî ev roman be ve çîrok be tu dinivîsînî li gorî te her temaya wî mijarekî yani ew mijare yani her tiştê ku belkî her rêza ku te nivîsiye her peyva ku tu te bi dîqet hilbijartî yani ji bo te bûye mijareke loma jî yani mijar diguhere yani yek li gora xwe dema ku vê çîrokê bixwîne dikare tiştekî ku qet nat be hişê min bixwe jî bêje mijara wî ev e yani çünkü ew metnekî gava ku ji destê nivîskarekî derket û bû malê însanan bû malê civakê bû malê xwendekaran êdî ew tehekkuma nivîskar ji lê serî diqede yani çünkü peyv ne ayde nivîskar yani nivîskar tiştekî ji nû ve ne afrand yani ew peyvên ku nav civakê de hene bi kar an yani loma jî ew metin êdî eger ku bû be metnekî derketibe li jîkî bû be metnekî ketibe nav sîrkûlasyonekî civakî edebî ew tehekkuma nivîskar jî li wir xwedî yani nivîskarek nikare rabe bêje wallahî yani em bêjin xwendekarek yaxud yek ji civakî yekî wî metnê xwen li gora xwe bêje biya min mijara vê metnê ev e û ew tiş li xweşa nivîskar neçe û rabe bêje na mijara wî ne ev e ew tehekkûmekî nivîskariya wisa tenê yani çünkü ew metin li meydanê yêdî kî çi jê fehm kir benê îcarî tabî yê min mesela ji bo ku ez mesela dema ku behsa esasen mijara bêdengiyê jî weke berdewama çîroka Celîleyê yani gavkî berê behs kir te behsa siyê û tarîtiyê
ئەوەش بوو منێ ji mijara tiştekî bêtir ew atmosfera wê ew tiştên li derdora wê ku wê radipêçin yanî em bêjin li vê derê tiştekî heye yanî ev e vê pirtûkê li ser vê maseyê li esasen tişta ku vê pirtûkê li vê derê bûyîne wê watedar dike ev maseye ev tiştên derdora vê masene ez û tu ne yên ku vê programê dikişînin vê stûdyo û heta yani evekî bêdawiye tevî ev hemî wateyek lê bar dikin îja mijar bi serê xwe yani atmosfera tişta ku tu dibêjî di nav kişîna atmosferê de dibêjî yani ew tiştekî mühîm e bixwe mesela min di edebiyata klasîk ya dinyayê de jî qasî xwendinê xwe yani min vê dît yani herî tiştî ku bala min kişand ev yani tu tiştekî dibêjî ama di nav rewşekî de dibêjî yani bi zimanekî dibêjî yani ewana bêtir mühîm in îjar yani tarîtî sî bala xwe bide yani mesela civata neşadan te got yani ji bo wekî rasteret civata neşadan belê rast e tu zanî mesela em hem wekî civaka me jî wiha ye belkî gelekî civak jî wiha hene em li hember heqîqetê li hember rastiyê gelekî em bêjin ji xwe bawerin hinekî ji no biranin yani em bêjin Tirkî dibêjin ya qaba saba yani ji me tirê me heqîqetê hemen hel kir me dît me fehm kir ya rast tiştekî wisa tune yani mesela yani heqîqet net yan xwe em bêjin rastî tişta ew cewher ne tiştekî wisa ye ku tu hemen bibînî bêjî va min dît tamam bû qediye yani îjar mesela tarîtiyê û siyê nivîsên min de gelek derbas bin yani ez yani ne ku ez dixwazim min plan kiriye ama bawerim ji wir yani esasen heqîqet ew qasa ji li meydanê nîne yani ew tiştê ku te hemen di dîtina pêşîn de fehm kiriye nîne yani belkî aliyekî dî hebe belkî tiştekî dî hebe yani mesela tiştekî ku te nedît be yani ji xwe dema ku em dîrokê dixwînin yani em dîroka zanistê dixwînin yani kîmyayê fîzîkê matematîkê yani tu dibînî ku çawa mesela em bêjin rastiyekî bi sedan salan li gora xwe rastiyekî yani di nav nênûkan de rastiyekî tehekküm kiriye li civakê hemî pê emel kiriye ew gotine rastî ev e bi sed salan wiha dewam kiriye dûre belkî sed sal hezar sal derbas bûne derbas bûye hin kes yaxud hin kesek derketiye îspat kiriye ku rastî ne ew e yani ew civak yaxud ew sîstem bi hezaran sal yaxud bi sedan salan li ser esasen tiştekî ku bi rastî ne rast e lê wekî rastî hatiye telaqî kirin wekî rastî hatiye dîtin jiyana xwe li ser wî înşa kirine ava kirine ama ne rast e yani ne rast e îjarê mesela lazim e em di jiyana xwe de jî yani ez tabiye veşa wek şexs ji xwe dimînim her tim ew xwesa bawer nîmin ku ev tiştê ku em dibînin rastiyekî teqez yani di nivîsa xwe de jî ez her tim dixwazim yani vê bînim bîra xwe bîra yekun wê metnê ew ê bixwînin rastî diguhere li gorî rewşan li gorî kesan li gorî deman yani tabii yani viya di nava nivîsî de di nava em bêjin prosesekî edebî de teqdîmkirin pêşxistin hunerekî dî îcab dike yani di dawî de ji navê dibe çîrok ya xwe dibe roman yani niha ji alî mijarê ve li aliyekî ji alî teknîkî ve te ji wek niha jî te kerem kir ji devê kesê yekemîn te çîrokên xwe gotine ev kesê yekemîn dema mirov li wêjeya Kurdî dinhêre bi taybetî wêjeya Kurdiya nûjen piranî serborîne ya jî em bêjin berhemên ku tên afirandin hinekî mirov dikare bêje otobiyografîk in bi piranî yani ew awir nêrîna nivîskar fikra nivîskar a jiyanê di berhemên wî da wê de rasterast hatine gotin ve gotin te çi qasî em bêjin di vê çîrokê de tu heye ew kesê yekemîn çi qasî şahidiyên te nêrînên te dîtinên te ne ya jî ew kesê ku di nav pirsan de dijî yani bi pirsan di tûrikê wî de di berîka wî de tu jî pirs nêzî karakteran dibe nêzî bûyeran dibe di çîrokên te de çi qasî tu yî ya jî te xwastî tu van pirsa tekî heşê xwendekaran محقق yani evana hemî perçeyekî yani
نویسکاری وی از بیم یا خود یکی دیم به تو یک شی سری سد نه لدرویته یعنی اگر باش یعنی دناب نینو کنده دیسه اگر باش اگر خراب فرق ناکه یعنی یا رومانی خود جی از وها مثلا يعني تشيروك رومان داز وها مثلا بيجن سادي ساد يكي ام بيجن دو ناف كونسبتا نباشي دا سادي ساد يكي ناف كونسبتا باشي دا يعني حياج متيز ناخوازم بيشكش كم چونكي راستي نوسا يعني مثلا انسانك مروبك جي سادي ساد باش نين يعني جي سادي ساد خراب جين يعني وباشي وخرابي جي الا بي سادم یا خود بی دردورا خود نه فهم کردن یعنی هر تفکر انسان هر تفکر مروان واته کی ویه ایجاری اف کاراکترین کد ویدا از پیشکش کم یا خود من پیشکش کریه تعرف جمانه مثلا تو بحث شیروک جلیل کرد فقط دور دا ام بجین بناو حضرت عبد شیروک که یعنی تابی نویسکاری جانا مرو بخواجی هینی تشتان دبت هن تشتان پیشکش کی عبد يعني عبد اساسا عبد يعني قوله اما آلی کیجی حضرته يعني مثلا کاراکتریک وسا چیروکا چیه مثلا بیشن کسی که هيا ام نزانن جی بود چه فقط ودگره ولات خو ودگره مملکت خو باجر خو یاخد گنگ خو يعني وگراوی يعني بهیوی ودگره نه دخوازن تشتام بکه بلکه یعنی تابی چیروک داز وان نابج منی لتنی وگرک هی یعنی جی کی یک ودگره جی کی یک شی هیا د چیروک دا اوجی لبندا یکی یعنی اوجی لوی دری دجی لوی باجار دجی هنا کی ام بیجن بعقل هنا کی نیوی بعقل یعنی وها کاراکتری کی جدایه اوجی لبندا کسک یه لگوری خواه دناوی جواکی دجی ل دبینه کو حال جواکی نه حاله یعنی هنتش نالرینه چجالی ام بیجن جواکی و چجالی اخلاقی و لی او ندویش یعنی دایکو او تشتا کو نالریا سر راس بک یعنی لو ماجی لبندا یکی و اساسا پسیکولوژیا میجی پسیکولوژی جواکی جار او کسی کل بندا یکیه و او کسی کل ودگره لدروی وی واری ام بیجن وی شونواری راستی هفتینه او کسی کل بندا کسی که وی شخورا یعنی هیچ خدا وسط تخیل که او کسی یعنی طبعا اوجی اساسا مروکی دیه یعنی لی بشکلی که تو وسط چیرو که هنان کو داوید هن مثلا هر دو جهود دو فهم ناکن ام بیجن آرمان جوان هیویان جدایه دور او کسی که تیوید گره مجبور دسکنه لی بریاوی کسی دی دیالوگ بجواکی را داتینه طبعا چیروک دریجه او هر سی چیروکی که دوی پرتو کدن جیل گوره خود دریجین یعنی بیشن جارنا جی حدی چیروکی که بهرینه یعنی دخوازم وی بیشن مثلا هیویان مهنه تشتیم که ام دزانن هنه هنتش هنه یعنی ام هیچ بلکی دناو جیانا خواه جواکی دا روزانه دا گرینگی پینادن لی بهتر بالا مدکشین که از سروان مجرد سکن او کاراکتر بلکی تو بگاری ناو جواکی دا راستی کاراکترک مینا جلیلت نیجی یعنی لی افنای وی واتای که تو نکاری بحث کاراکترکی وصاب کی یعنی مثلا بیشن راسکولنیکوف کی کد رومان دوستویفسکی ده هبو براسیج کاراکتری که صاحب تنبو ام نزان یعنی بلکی هیچ تنبو یعنی مجبوریت که نویسکار تنه که ایلا کاراکتری که کد نواجوا که ده هبه پیشکش بکه یعنی لو ماجی یعنی دبه که رخنه لوان پرتوکان بین لوان نویسان بین که اف کاراکتری که ملوی داره درخصی پیش براسی نواجوا که ده ناینی دیتن نات ندیتن راست یعنی دبه که تنبی نجده پرچه کی وان دناو مداه یعنی مثلا هر یک شی پرچه کی وان ناو مداه من وان پرچه وکی کاراکتری که پیش خست یعنی د چیروک د باوی کی گشتی ام بیژن چیروک بهتر یا چیروک بهتر من او حس کر یعنی نویسکار دخوازه که او پرسن که دسری یه جو کاراکتری که بحث کر کاراکتری که در رزه مرد کرده وسا ناف بکی یعنی کاراکتری که کد ناف جوا که دا نورمال نای دیتن
او کسیم بیرن یعنی او د ناف پرگالا هایی ده یا جیت پرگالا هایی دی بر لی پرسینی یعنی دی چیروکا خونه ده به همان اوی یعنی او از نخوازم سپویلر جی بدم جبو خواندوانا لی او دادگاه ها کتا چکری او پرسن که آلین دوی چیروکی ده جهفدود پرسن و دو امیجن کسا که توانباره دیدن بر پرسان هر کس وجه علیه خواه لیدن هیره و یعنی لگور من یعنی جگوتنا جخو دمه که زلال و دیار ده چیروکان ده تونه یعنی یه مکانه که راست حتی به سیوراندن و که مروف بکار و خواندکار بکار و تخیل بکید میجی خدا چه بکه انشا بکه او مکانه که بوی رنگی جیتونه لی او پرسن که تد پرسی او ناکوکی ان که دل کاراکتران ده هنه کاراکتر ده جهدود پرسن براسته او ده همو کاراکترین جوا که ده هنه لگور من اینجا جالی تکنیکی و از خوازم بپرسم یعنی دما که مروف تناست کن بیشن خبات انتین امی بحثاوی جی بکن لسر فولکلور لسر زارگوتنی بتایبتی تاگله که خبات کرنه لکل انتهنه دما که مروف بگله کسان را داخوه ام بیشم تایبتی برهفکاران را کسی هم که سر فولکلور اتخبتن برهمن که آفراندنه او چیجا تاما ویجه گلری زیده جیته یعنی دما که مروف پرسیجی دویجه دما که امکتن ناوی بحر ناوی زریعه مجوی آوی وخارو ام بیشن ام فکیه وی آوی ددن ایجار جالی تکنیکی و جلیله به زمانه که مروفت کاره بیشه گران یعنی به زمانه که ویجه دوکی تدیه زمانه وی حیسان سوکه به زمانه که اینه که گران هاتی نویساندن یعنی کسی که خواندکارک باش نیم به تکلیه وی کردی خورد نیم به بلکه که افتشت تخواستی بده به حسانی نکار بگیره یعنی غمه که تایا که تو دل هر کسی خوش بکی تو نه یعنی تا گوتی اکو صدم ویا یعنی تشتیم بخود چه دبن یا بطایبتی ده انجام خباته که ده لگرنه که ده صدم ویا چنه محقق یعنی هر نویسکار دما کد نویسه محقق خمه که وی هی یعنی مثلا اوی تشتا کتی نویسین اوی چاوا بیدیتن اوی چاوا بی پیشوازی کرن چاوا لی بینیرین دمکی من لجیکی خواند باید ممکن هگله یا خود yani قاصدی بیرم هگله دبی yani herkes ne tabii ya da asla nivîskardan her insan bir şekilde ki dixwaze bêdîtin yani ve insiyakek em bêjin ajoyek ya xwe em bêjin hissiyatek bingehîn ya mirovan yani dixwaze bêdîtin yani çalakiya wî aktiviteya wî axaftina wî sekna wî yani xwe herkes xwe pêşkeş ke pêşkêşî civake evet tabii vana tiştên derûnî ne psikolojîk yani nivîskar jî îla xemî wî wisa hene yani ez bêjim yani min nivîsî û xemam tune kî çawa باور nakim yani muhakkak dema ku min jî dinivîsan ew hissiyatê min hene yani hebûn lê tabii ne di wê manî da yani ev sînorekî pir zirav e yani tu li ser xetekî wisa diçî ku çünkü nivîsandin yani tu wate didî tiştekî li gor yani tiştekî cuda dikî yani goya bi nernekî cuda li tiştekî nerînî lê tu dixwazî ew cudayî bêdîtin yani tu dixwazî nîşan bidî tiştekî nîşan bidî feqet yani ew tiştek ku tu nîşanî dixwazî tiştekî taybet be taybetmendiyek wî hebe yani tiştekî wisa ji rêzê jî nibe yani îcarî tabii her nivîskar di nava civakek de di nava coğrafyayek de herêmek de tiştên xwe pêşkêş dike yani çünkü hebûna wî nivîskar girêdayî wê civakê girêdayî wê coğrafyayê lê li alî din jî em bêjin cîhanekî şareza cîhanekî medenî heye yani li derveyî te cîhanek heye û tu û cîhana te heye yani ew civaka ku tu nav de heye problemên te hene problemên wê dinyayê hene yani te behsa meseleya folklorê kir yani باور nakim ez yani ez ser folklorê gelek dixebtim yani
باشوخه ام بوان چیروکان مزم بون یعنی ویجید کارم بیشیم از جی شخصا یعنی وقتا که ام هاوین یا خود زوستان ام رادزان ایلا جمر چیروک دهاتن گوتن یعنی لی یعنی اسلوبی من تبیجی که من جی فولکلور سود ورگرتیه نا یعنی تشتکی وسط نویسا من در نایدیتن یعنی بخواه ترجیح هم جین یعنی که اسلوب فولکلوریک بکار بینیم جخوا یعنی از نابج من هین کس تابی دکارن به اسلوبی یا خود گله کس دکارن بکار بین یعنی حتی ادبیات کردی نویسکی به پرانی خاص پارتیا وی داره لی مثلا بالا خوب دیم بجن مثلا بجن احمدی خانی فولکلور کردن ممی آلان یعنی وکی کاراکتر کی ممی آلان گرتیه لی برنگه کی پر لگوره دم خوان نوجان یعنی نه لگوره بدمی ام ایرو جرد بجن ادبیات کلاسیک ادبیات دیوانه لگوره دم خو برنگه کی پر نوجان جنو و هونان دیه او تشتکی وات داره یعنی او مزنایه نویسکار دورده یعنی انا احمدی خانی دکاربی و ام بجن بیا من تابعم بلکه این کس لهم بر بدرنه دکاربو ام بجن ممی آلان وکی بشکل فرماسیون ویا گالری هند تشتان لزیده کرانه و پیشکش کرانه لیوسا نکر یعنی دمجرای کی دیده تانی وی کاراکتری بکارانی یعنی بالا خود مثلا هناك مسنویه مموزین یا احمد خانی و هناك ممی آلانا گالری دیگر لک جیان دا جف پر جدا بن یعنی جی خاطره انگرین دا جف جدا یعنی کرن ها ببره یعنی افنه کی جداتیه دنابرا وجه کلاسیک و وجه کلاسیکان نویسکی و وجه یا جنب بجن وجه سرای دشارت بجن گلک نوای دن هنه دوی وجه ده هنه کی آوای وگوتن گرینگه دو وجه گالری ده هنه کی هنه کی ناوروک گرینگه یعنی هم بجن فقیه تیران و ملای جزیره هم چاخن هفدونه ملای جزیره یعنی ترجیح فقیه تیران نکو جالی زانی نخواه هم بجن کمی ملای جزیری بیا یکی زده تر بی ترجیح یک ویر ری بازی ترجیح که فقیت ایران به زمان گل تنویسه و ملای جزیری جی به زمان که یعنی که زانی نخواه نکی دکن چاوی مروانجی یعنی که از اوقاس هستای زمانم او تراومایی کرده یعنی یا هم یعنی مثلا ام هرتم بوی پروبلمی را روبرون یعنی ام دخوازن اثبات بکن او تشتی که مثلا مگاف کی بری کو دخوازه همی انسانان دا تشتکی گردونی یعنی کو دخوازه خو نشان بده بلکه د کردان داجی دخوازه خو اثبات که یعنی چونکی هر تم به مسئله حبون و نبونی را روی تابی هر تم کد بجمنه قط نبا دیرو که 100 سال 200 سال داوین یعنی نویس یعنی د نویسین مداجی محقق تشتی و ساتین دیتن یعنی او یعنی تدخوازی بدی نشان دان تدی وقتا که ملای جزیره بجه یعنی ایجاب ناکتل شیرازی بنیاری وره شعر ملا بخوینه او گرینگی پیداینا زمان یا کردی یا ام بجن مفهوم کرد بونی و کردستانی وانه تشتین مهم یعنی محقق دیگه لک جواک یعنی هر نویسکاری جواک یعنی خواستی که جواک خود به شکلی بده نشان دان یعنی در خپیش یعنی نویسکار چونکی جناوی جواکی درکت یعنی اجاری از یعنی تخوازم بجم یعنی مثلا نویسکاره که دکاره اسلوب فولکلور اسلوب زارگوتنی اسلوب چیروک و داستان و افسانه ايش خراب که بینگه چیروک کی هم بيجن ياخذ دم رومانه کی بنفسي نه اوه نه اوه کو تو رخ نبکی یعنی اوه طرز کی یعنی نویسکاره دخوازه هیچ دکاره وی هیچ بکار نه یعنی لگوره خو اسلوب کی نو بافرینه به اسلوب کی نو دخوازم وی بش من فولکلور کردن تشتهری بالکش بیام یعنی تو د فولکلور دا راستی گلک کاراکترین جداتی یعنی مثلا دولمند مرتن بحث کنیم فولکلور کردان چیروک و خبروش داستان و افسانه کردان گلکن و مثلا راسته گلکن لی لازم واتهک وی هبه یعنی لازم معنیک وی هبه یعنی یا خودی تچ معنی لوی بار کرد چه وات لوی بار کرد یعنی تشتاکو از من دیتی از دبینم د فولکلور کردن چیروکین ما داستانین ما افسانه میده لما كنت تدخليني تراسي قال لك كاركترين عجيب شي خيالي شي راستين مثلا كاركتر هنا لسر ام بيجن تايبتيه كيتي مروفي كاركتر هات يا انشاء يعني هن تشتين مادي شيمبر بنا كاركتر دفولر مثلا عقل بيا كاركترك يعني مثلا ببيري عقل مثلا كاركتر قالوا مثلا هن كسرخنات كين هذا بيجن
ده رومانات ده چیروکات ده نجبو من يعني جبو قال كسان كاركترين وهاد ناف جوا كده هنا مثلا برخنكيه تو الفولكلور بيني قال لك كاركترين الفولكلور ده نش خد ناف جوا كده تون يعني ده چیروکين ماذا ام بيجن سادي شيست هفته كاركتريك وهنا ده ناف جوا كده نعم ممكن تراسي وان بي يعني فقط يعني تخيل جوا كده تصور جوا كده او قصفريك و تشتين وساجل آفرين يعني خيالي نه خيالي براسيرة على قويهتني جانا راسته مثلا بيجن ميرزا محمد يعني ممكن يكون كاركترك وها دناف جوا كده هبه يعني ياخذ بيجن رستم وراح يعني ادبيات يعني فولكلورجي يعني زاربوتنجي ادبيات نمجبوره يعني الى خاب سبير رجيانا ماديه راستين يعني تشاوكو جواكشي وصاناك يعني نها براستی جخوا مگوت همه بحثا بدنگی نکن جبو ایرو ام بیشن رومانته ام بهلن جاره کدی ل تئوریم فولکلوره لسر و خبات انتقال کنه تلزنگه او لسر و درسی تدا اونها تزا دکتر ایجل سر و آماده تکلیه یعنی مرۆڤ نزانێ کو دەست پێ بکێ و دەم سیبەرکو سینۆر کریە باسە چ بکێ نەها تە باسەوەی کرد یعنی پرسکرێکە وێژە نوژێنە کوردی هەنێکی بەلکی ئەو بێژی کو ئەم فۆڵکلۆرا خوێ یعنی فۆڵکلۆژی واتەیەکێ گەلێکی واتەیەکی خۆی بەرفرە هەیە قادێکە گەلێکی بەرفرە ئەس باسە ژالی وێژەیە ئەس باسە زارگۆتنێ ئەم بێژن بواتەیەکێ تەنگەم لێ بنهێڕن چ خەسی وێژەیە نوژەن ژوێکانیە ڤە خواریە یعنی ئەز نابێژم چما هەمان تشتینە لێ وێژەیە نوژەنە کوردی بەوەیەکی گشتی چ خەسی ژوێکانیە ڤە خواریە ئەم چ خەسی وێکانیە دەزانن بڕاستی کانی ژناوەک زەریایەکە بێداویە و ئەو ژی لالیەکی ev zeriye ku em niha hewl didin kom bikin ku niha bi gelek awayan berhevkarî tê kirin xebat li serê tê kirin ew xebatên ku tê kirin jî bi desteleb ka em bêjin bi awayekî pispor û bi awayekî profesyonel nînin ez dixwazim te hinekî li ser vê xebata xwe behsa vê xebata xwe û giringiya ew teoriyên folklorê yên ku tu li serê sekiniye te hinekî behsa wî bikî ji bo rewşeheyiya wêjeya Kurdî têkiliya wêjeya nûjen û folklorê ئەوە پرسێکی خۆش بوو چونکە یعنی نویسکاری تابی ینی چیرۆک ڕۆمان ئالیەکی ئەوە تشتێکی جودایە ینی تو خوێندابی نەخوێندابی تو فەرق ناکەنی تو هیچ نەخوێندابی جدکاری ڕۆمانێک بنووسینی چیرۆکێک بنووسینی فقط تابێ خەباتێن لەسەر فۆلکلۆرێ ینی پێدوی بە سیستەمێکی هەیە ئەساسەن ji ku derket yani mesela çima min pirtûkek wiha nivîsî nivîsek wiha nivîsî rast e folklora Kurdan gelekî dewlemend e yani biqasî ku ez jî dixwînim min jî xwendiye yani belkî ez vê tiştê bêjim yani tu herî li herêmekî Kurdan mesela bêjim Kurdistan gelek herêmên wê coğrafyeyên ku taybetin bi wê derê hene bêjim tu herî Botanê yaxud herî Serhedê yaxud herî Amedê Xerzanê tenê li herêmekî Kurdan tu rastî dewlemendiyekî ew çend folklorîk tê ku belkî yanî têra folklora gelek welatan yaxud gelek civakan dike ew qasa dewlemend e folklora Kurdanê li her gundî yaxud nav gundan de yanî bir şeklini bi awayên cuda gotin ew qas dewlemend e yani belkî di sahaya edebî de yani sahaya edebî de taybetiya civaka Kurdî herî balkêş ev e yani folklora wan pir dewlemend e çünkü Kurdistan wekî welat jî em bêjin ewekî cîkî wisa da cî girtiye ku bûye bermaya gelek şaristanî medeniyetên dî jî yanî ji Sumeriya bigire ji em bêjin Babil û Aqada bigire û di navbera wan şaristaniyan de biye weke em bêjin pirekî jî rêyekî jî yani Loma jî tu bêjî nebêjî jî gelek ewan sûd wergirtiye meseleya yani teoriyên folklorê yani ev folklora me ew qas dewlemend e baş e lê mesela em ê çi bikin jî yani em ê
چاوا بکەریمە بێ ینی ئەمە چیژێ دەرخن چیژێ فام بکەن چونکی ینی ئەم بێژین میسال سێف تشتێکی خۆشی خوانێت کە ئەمە ناخوی وی خۆشکی خوا بسەری خۆشکی بسەری خوا چه مانایوی هەیە بەلکی دیسە مانایەک هەیە بەیانێ نابژم هیچ ماناوتنێ ئیلا مانایەک هەیە لێ ئەمە ئەساسەن فۆلکلۆرژی ینی پڕە دەولەمەندە زەنگینە فلانە بێوانە لێ تێ چه مانایش بوێ جوواکێنێ ئەم چاوات کارنجێ سوود وەرگرن ئاجابە ینی ژمارە دکارە بە مەجرایەک و ئەم دڤردە دەریەکی نو vekirînê çi edebî çi civakî yanê tu teoriyên folklorê nizanbî tu nikarî vê bikî haya teş teoriyên folklorê tu nebe yanê civakên dî beriya me li ser van tiştan bi çi rengî xebatan kirine yanê bi çi rengî heta bi kar anîne çi bi armancên dî yanê ya îdeolojîk polîtîk ya xwe civakî perwerdehî folklorê yanê diyardeya folklorê bi çi rengî bi kar anîne em vê nizanin em mesela zanin ku folklora me dewlemend e gelekî çîrokên resen orijinal destan di nav me de hene lê em nizanin çawa em ê jê sûd werbigirin ji bo ku em vê zanibin lazim e em zanibin folklor wekî îlmekî wekî zanistekî çi ye yanê ji ku derketiye mesela bi dehan belkî teoriyên li ser folklorê hene ku tu çîrokekî çawa dikarî şîro ve bikî yanê her yekê bi tiştekî hawayekî yani bêjin jalî civakî ve lê serê vekole jalî psikolojîk ve serê vekole jalî dînî ve serê lêkolîkê jalî zimanî ve serê lêkolîkê jalî erdnîgarî ve jalî em bêjin müzîkal ve jalî lingwîstîk ve filan bêvan bi dehan derî jalî tarîxî ve lazim e haya me ji ew ê hebe ji îlmê zanista folklorê hebe ku em haya me jî tune be em nikarin sûdek ji vê dewlemendiya xwe ya folklorê werbigirin loma min xwest yani beriye vê pirtûkê yani qasî ku ez zanim belkî hebe jî ma feqet qasî ku ez zanim li ser folklorê tu pirtûkek li ser teoriyên folklorê yani pirtûkek tune bû yani nehat bû nivîsîn loma gelek bala însanan jî bala lêkolneran jî kişan bala xwendekaran jî kişan bawerim me ev tiştekî amatörî jî yani ez îro xebatekî me zîla ji vê berfirahtir bikim û xebatên ku piştî vêya jalî kesîndin ve hatin kirin jî hene çi qas xebatên wa hebin em ê ew qas karbin çîrokên xwe destanên xwe efsanên xwe ji nû ve şîrove bikin li serê bisekin wateya wana ji bo xwe ji bo civakê carekî analîz bikin loma lazim e yani li gor min jî yani meseleya nezaniya vî ya jî em bêjin li pêşçevana girtina vî berhemên nû yên ku tên afirandin ya hewleke çêkirina teqlîdeke wêjeya devkî ye ya jî em bêjin tiştekî ji wek dişibe ya jî wek wergera ji wêjeya cîhanê yani tiştekî peresînek di wêjeya Kurdî de çê nebûye em bêjin wêjeya devkî ve neguheriye wêjeya nûjen wêjeya Kurdî guheriye yani ev de bo muzîka Kurdî ji derbasdar em mamoste bi rastî gelek tiştan û ev mijareke bi taybetî bê serûbiniye mirov dikare gelekî li serê biaxivê lê mixabin em hatin dawiya dema xwe spas dîsa ji bo ku te hatî mala te ava her hebin sağ olun spas serçava belê temaşevanên hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku carekê dî em dîsal pêşberî wevin bimînin dixweşiyê de dem baş